abajubi kurwo mu ihanga rya Democratic Republic of Congo abarukujubiro mu mayanja ga Uganda bashaburo kwetantara muzogu okora buroku kukozirwa bu Uganda korabiro mu kitongore cy'urukurwana Senjubambi no kuguze by'inyanja bito echa Fish Protection Unit babire bahayo engine igana kinana nina na mato 5 agakwasurwe ahanyanja ya Edward. Today we are handing over 184 outboard engines and 56 boats, estimated to be worth 2 billion shillings, 2 billion Uganda shillings. And the president guided that we hand over these items freely to the Congolese authorities. Wavubawe batwale ebyenyanja, wavubawe batwale ebyenyanja, ye enyanja tajiwa mu breeding zone ebyenyanja bikole ki bikule. Ekirala bakleminga nti bebananyini mazzi tetulinako mazzi matono obasubira mazzi getulinako ga kunywako bunyi tetulina kuvuba. This function signals the beginning of good working relationship between Congo government and Uganda government. Lieutenant Joe Walusimbi RDC wa Kasese nashaba abajube baba Congo okujubira mayanja go wabo bakesasiraga Uganda. Ndugu zetu wa Kongo, hii maji mna maji kubwa, sisi tuna space kidogo kwa maji zaidi, nyinyi mnayo 75 nafikiri, sisi tuko kama na 25. So tujaribu kulinda hiyo. Tout ça c'est pour dire à ces petits ennemis là qui cherchent à déstabiliser notre relation que non ça sera difficile. Okwaye bintu ebi kubira ha mwaro gwa Rwenshama mu district ya Rukungiri no mwaro ogwa Kayanja mu district ya Kasese gasha kwa Gilbert Mangus.